Prilika je za Dinamo i dalje Sučić i 1:0 vodi Dinamo u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Baturina traži pravo rešenje. Baturina 2:0 vodi Dinamo od 66. minuta. U ovom trenutku zaista veliku prednost protiv Monaka. Baturina udarac, gol Martin Baturina! 2:0 za Dinamo. Aklijuš, evo sada šanse, 2:1. 2:1, vraća se Monako u ovu utakmicu u 74. minutu, ali... Salisu je zabio za 2:1. Penal za Monako. Penal za Monako u 88. minutu. Zakarija vrlo precizno. Lopta u jednu, golman u drugu stranu. 2:2 na Maksimiru. Je li to kazneni udarac? 2:2.